Pas i vrabac. Imao ovčarski pas loša gospodara koji ga pustio da gladuje. Kako nije mogao kod njega više izdržati, pođe žalostan u svijet. Na cesti ga sretne vrabac i zapita: "Brate Garove, zašto si tužan?" "Gladan sam, a nemam šta jesti", odgovori pas. "Hodi, dragi brate, sa mnom u grad", pozove ga vrabac, "pa ćeš se najesti." Pođu njih dvojica u grad i kad stignu pred mesnicu, vrabac predloži psu: "Pričekaj ovdje, skinut ću ti komad mesa." Ogleda se da ga tko ne opazi, te stane kljucati jedan komad i vuči ga tamo amo, dokle god se taj komad što se nalazio pri rubu nije okliznio i pao. Pas ga ščepa, otrči u zakutak i proždere. "Hajdemo sad k drugoj mesnici", pozove ga vrabac. "Još ću ti skinuti komad da se do sita najedeš." Kad pas proguta i drugi komad, zapita ga vrabac: "Brate Garove, jesi li sit?" "Mesa mi je dosta", odgovori pas, "ali još nisam dobio kruha." "I to ćeš dobiti, samo dođi." Vrabac ga odvede do pekare i stane kljucati dok se ne otkotrlja nekoliko hljepčića. A kad je pas zaželio još više, odvede ga vrabac k drugoj pekari i skine mu još kruha. Kad pas proždre i to, zapita ga vrabac: "Brate Garove, jesi li sad sit?" "Da", odgovori pas, "a sad hajdemo malko izvan grada." I njih dvojica pođu na glavnu cestu. Bijaše vruće, pa kad poodmakoše, pas uzdahne: "Umoran sam, da mi je malko prospavati." "Pa spavaj, ja ću dotle sjediti na grančici." Pas legne nasred ceste i zaspi. Dok on tako spavaše, dođe kočijaš s kolima u koja bijehu upregnuta 3 konja. Vozio je 2 bačve vina. Kad vrabac vidje da kočijaš ne misli skrenuti, već da vozi kolotečinom u kojoj je spavao pas, dovikne mu: "Nemoj tako, osiromašit ću te." "Nećeš ti mene osiromašiti", progunđa kočijaš, pucnu bičem i potjera kola preko psa, te ga točkovi satraše. "Ti si usmrtio moga prijatelja Garova", navali vrabac. "To ćeš mi platiti kolicima i kljusadima." "Baš kolicima i kljusadima", podrugljivo će kočijaš. "Ti ćeš zar meni nauditi?" Vrabac se zavuče pod pokrivalo gdje kljucaše čep. Dokle ga god ne raskljuca, te iz bačve iscuri sve vino, a kočijaš to i ne opazi. Kad se jednom obazre, a ono s kola kaplje. Pregleda bačve i jedna prazna. "Jao meni, nesretan li sam", zajauče. "Još nisi dosta nesretan", pridoda vrabac. Poleti jednome konju na glavu i iskljuca mu oči. Kad to kočijaš vidje, izvadi sjekiru i htjede vrapca ubiti, ali vrabac odleti uvis, a kočijaš pogodi konja u glavu i ubije ga. "Jao meni, nesretan li sam", zakukao on. "Još nisi dosta nesretan", nadostavi vrabac, pa kad kočijaš sa svoja 2 konja poveze dalje, on se opet uvuče pod pokrivalo, raskljuje čep i na drugoj bačvi i sve vino iscuri. Kad kočijaš to vidje, stane ga huknjava: "Jao meni, nesretan li sam." "Još nisi dosta nesretan", nadoveže vrabac, sjedne drugome konju na glavu i iskljuca mu oči. Kočijaš pritrči, zamahne sjekirom, no vrabac opet odleti uvis i kočijaš pogodi konja i ubije ga. "Jao meni, nesretan li sam." "Još nisi dosta nesretan", pripomenu vrabac, sjedne i trećem konju na glavu i stane kljucat. Kočijaš udari sjekirom neobzirice, ali ne pogodi vrapca, već ubije i trećeg konja. "Jao meni, nesretan li sam", jadikovaše kočijaš. "Još nisi dosta nesretan, ja ću te i kod kuće osiromašiti", zaprijeti vrabac i odleti. Kočijaš morade kola ostaviti i bijesan ode kući. Ah, jadan li će kočijaš svojoj ženi, kolike li nesreće, vino iscurilo i sva 3 konja mrtva. "Slušaj", reče žena, "kakva to opaka ptica dođe u kuću. Skupila sve ptice svijeta i eno navalile gore na našu pšenicu, pa će je pozobati." Kočijaš pođe hambaru, a kad tamo,
Tisuće i tisuće ptica sjelo i pozobalo pšenicu, a među njima i vrabac. Jao, meni nesretalni sam, rastuženiće kočijaš. Još nisi dosta nesretan, uzvikne vrabac i izleti. Kočijaš izgubi tako sve svoje imanje. Siđe u svoju izbu i sjedne kraj peći rasrđen i razjađen. Vrabac sjedio pod prozorom i prikričavao. Stajaćete života, stajaćete života. Kočijaš zgrabi sjekiru i baci je na vrabca, no razbije samo okna, a pticu ne pogodi. Vrabac zatim uleti u izbu, sjedne na peć i vikne. Stajaćete života. Kočijaš obnevidio od bijesa i srdžbe stane razbijati, prvo peć pa sve redom. Kako vrabac letješe s jednog mjesta na drugo, sve pokućstvo, ogledala, klupe, stol, pa i zidove svoje kuće i ne pogodi ga. Napokon ga ipak ščepa rukom. Da ga ja ubijem, priskoči žena. Ne, ljutito će kočijaš, to bi bilo preblago, treba da pogine na što gori način, progutaću ga. Škrgutne zubima i odjednom proguta vrabca. No vrabac u njegovom želucu počne lepršati i doleprša mu opet natrag u usta. Izviri glavom i cvrkutne. Ipak ću te stajati života. Kočijaš pruži ženi sjekiru i urlikne. Ubij mi vrabca u ustima. Žena udari, ali promaši. Smjeri kočijaša u glavu i on se sruši mrtav. Vrabac uzleti i odleti.